danglong Delta Plus variant kisu ang tekelong po. Karbi di masaro na hud apran kita matumapan sorkar pen kapanong atangka nang pipon pe pulote airset prungset kachesong padupon jipusi kachingkri. Assam Home Guard Klembang borsing biapan DGP Assam pen nong ikapajir. Kardon pini Karbiang Life Prime Time birta long pen nili sami jerbon kelingpi. Nonar juik tha birtang ton pen. Det pia dang long corona ke so phai nang jumbom lo. Bonta corona puthot nang ke tong thulake Delta variant long pon lo. Bonta Delta variant pen kachi unke propchet Delta Plus variant bang le pai det pia long ke so kang dang thek long pon thutang lo. Det pia danglong corona vur pen Delta variant chepar lo pen ang ke tong jok det pia danglong hur chodut pen hangjo hang hasi nang dokok laki ilitum thek long lo. Bangso variant pen nang ketong pen ajok sorkar atumapan kamatha bidi pa jutkok ansi nang dulo. Bonta puthot non det pia dangalong jasemet state ke thomalong bangke Delta variant pen chephardo thusi Delta variant anso se kangdang ke prap mate kachiun ke prap Delta Plus variant lepai nang ingdang tanglo. Nonamat Maharashtra Madhya Pradesh lapen Kerala long bang plikep an Delta Plus variant ke so ke long athek long ponlo. Halapu Maharashtra state isivera long pen bangin koirai sia tumapan Delta Plus variant ke long athek long pon. Lapen Madhya Pradesh along bang pho akimi kelong ang thek long pontanglo. All Indian Institute of Medical Sciences mate thi hekpen AIMS director Dr. Randip Gularia pen kaninche ponoteng pulote jongsi Delta Plus variant keso ingdang thubom pulote uthot det piadang inkir pontunang kokta thek. Corona Delta variant pen kachipharlo henlo Delta Plus variant lo. Corona Delta variant henlo corona dunthunang ke tong mate second wave lo. Bangso hudlak nira suri plikep mate 2.40 lakh satum aprandam nanglo. Lasi non Delta Plus variant and lo phong thoma phong mate third wave ta haipo. Lasi Delta Plus variant upon sorkar pen variant of concern pusi hokpon lo. Variant of concern puthak sorkar hin penta kamatha kisung nang dokok lo. Halapu AIMS director Dr. Randip Gularia pen kaninje ponthua tengke bangso Delta Plus variant ke so setami munit hi janang bongsi kachi uncho. Lasi kamatha kachi pasungare nang jalamabe jongsi arona tengpen claim dam pulote. Munir he janang bong ke do ke tha kache pahelo nangji ingho dip chiku ber nangji I reacher samwer nangji pusi AIMS director Dr. Randip Gularia pen ningje ponthu. News report Karbiang Live. Kedam tang surhini ra phone kan kheso mate karbi di masang bong kacharvo hut apran kedam nanga tumapan ex gratia to karbi martyrs ningkan surhini ra criner cap crisir cap ningkana bahapen inura phan lak phopho tangka kerap sorkar pen ang palelo bonta kelong dun dia hema soratum pini me krimek lang pen ningduk chipi ponsi ke asia thengnu kache song padupon Kedam tang karbi pen di masa khayang bong kacharvo hut aprana mui kedam atu uthot chewang thu thelo pusitame kereng era hema soratum aphan aning ka pangsam ponche phanpura sorkar pen tangka kerap nang paliponlo bangso tangka charchi mahavaranat ke longdun etlo bonta diphulang milia havaranat thu ke doprong kisung ke phodun vek don kretrok araratum ke piniarni anta ke longdun de det jok pini ke asia thengno mekri meklang pen ningduk chipi ponsi kache song paduponlo Laso hudalang tum kaning che tengke nilitum apharma nang kapale tangka nang piponang jipura nilitum aphong che hang dambom lo bonta ke ese hin pen non puta nang ki pipon pedera bangke ninduk lo nilitum arong dang ka toksi itidun lasi nilitum laso itidun a report ka do ka be anta pilap lo kiklem ni ante nilitum ta klem lap lo kiklem ta so paisa ni tum hang nok ning kan ke thom lo ni pe nilitum Poisa visita ni tum hem pesita bahara buru pesita la pusiklem bom lo pi bom lo teta hala hai iching vai atumta CM banke nang pipo pusi mesen lo teta no na banke la da konsil la banke la dak abang si konsil la secretary abang si Michael Timung abang si la sing no na banke khang check lo nang pipi bang si ma tha lo ikala bang trok sikeni tumla ron pen la density dun lo Lancho takali nilitum aphan akirap nang ki PG polo kapapleng nang ji do anta nilitum han chojor chot pensi tangka che padam ponlo
bonta non puta kelong dun de da bangke kopia the sinili tumaphan KAC atum nangkelang select are loma puta alang nitung ning du chipi bon kin certificate lahai hui claim si nang lutum nang furnish nangi si alang nitum hin pen lutum phan advice pilo labang so advice ki piat teng pen si nilutum documents do an tame furnish si nilutum submit lo seta Ladakh Joint Secretary Michael Timung abang labang so atangka kipi pedaji aphansi alang libang kaprek abidi kaprek alam alang li pinchong thusi alang li kipi pedaji phan bor i lo lapen pini nilitum na kichi humprius tame alang li lason siningye lo martyrs pu a definition kupilo pu sinlitum phanangkar ditu martyrs pu a definition nilitum phan nangkar ju lake therak nemi alam nilitum pilo labang so khai pen khayang bong ron ke chithur hut kichi gi jang don tumke kopilo la ene kichi pangtar ko lada kadu ko be garbia khai tum apharman si labang so akidu kisum labang so bang no pak pen kichor helikaman pen angke up lake komar join la ilutum karbi niltum lang milia sorsi dimasa atum dimasa khai tum pen niltum ron ke chithur don dia phat nilitum si lakadu ko be athigri ma lakali lagi kado ko be khai pen khayang bong kacar bung long sin itu khayamen pen sin apang krit prok tum ke kichi dulu halapu KACCM tuliram long hang hin pen ke lak pho tangka pachir pon edlo kusi bangdak pon bonta ladak lang miliara ratuma phana bangke KAC Joint Secretary Michael Timung khang pring puta alang litum akoi bansi nilitum phan jongsi la sodak CM pen kang hon kang jin so pen ang pipon pe pulote non ke wangji jakhoni phai trok arni Samsung Siniti mirabiria thengolong air set pung set kache song padu ponang kok pokusi ke ther padu pon Bang dilang ciklu tarik rokan ambang ke nitum alam long nang ko kalite nilitum dharna sita ke dopo tarik rok bang ke la so long khai ka ching hon la pen khai apartment chi song rapet karbiang long ham phang song ke do anatum sitame nang chirap nang che to du nang ji pusi kachuning ri padu pon news report karbiang long live kedam tangbo signifying ko resier ni dilai long ka khuruk duna hut home guard borsing be alang li metha sayar pu intir jirpen ka cheklem thega jok kuti cricket hom anam ke do drugs neb dun long cheklo bangso puthak kedam tangbo signifying ko ra ke thomarni deputy general of police a hinpen nong AP pajirpon Assam along rear lo rakia hormumate drugs puthak angkura phelong ka helang lab je phanpura Assam police atum do de sang secretary basai kedeng boma porhut kedam tangbo signifying ko resier ni dilai long puthot kuti cricket hom anam ke do drugs keneb dun long bangso drugs laki komani police asai photumle keneb dun long kali laki inura karbi Assam home guard claim phu borsing be alangli home guard asai ke claim choda bang phusi crore crehinia drugs keneb dun long alangli phan bangso drugs ke pon long je phan tangka sotlo bonta asitina sailong ta tangka pen ke chokdam at e puang theke borsing be ta paklang detlo alangli tangka mek pathe thepin pen methanga sayar pu kang thir jir pen ka cheklem thega bangke alangli phan choro vek nanji Assam home guard claim bang pu borsing be alangli ahok perasai ka cheklem thega puthak director general of police Bhaskar Jyoti Mahanta IPS a hin pen be sang ho phan aningkang samang thek chepaklang si kidam tang bo signifying ko ra ke thomarni Guwahati rong supi Ulubaria long kido Assam police headquarter along borsing be phan lakisia check la pen be sang ho ke claim kidam ingthir jir pong thegalu pipa jir ponsi home guard pen Assam police along constable pu dengpon bangso hut alang li ke claim ke dam ke mesena puthak kachuru pajir pon la pen ke wang journey sitame a hok pera sai ke claim pon je phan than pare pon thu news report karbiang long live West Karbiang Long District Hawaipur along Arlong ke koy akor ki bipen kai ke mat adu patok monsi rongara raphan ke do ke thak kapadu sujo putha Gurkha Students Association Dimasa Students Union lapen rongarat chelangsi kachesong padupo Nijang Karbiang Long Kheroni Police Station ke parlo Hawaipur Thakur Baria long NN Construction Company tumpen Arlong ke koy akor bipon lo bonta bangso arlong ke koy akor nang bilo pupen arni wangamat arlong ke koy amhi patok mon lapen aduga bet rong arlo pangjar pungpen rada phan kapadu sujojok rada tum ke duke thaka ka siksak nang dukoklo bangso putha Gurkha Students Association Dimasa Students Union lapen rong rada tum chelangsi adimak long along an kachesong paduda Kidam tanga por hut penta bang so puthak thandun
bonta nilitum ke thana lama bangke ar judor desi nilitum aphanang ka chidan rong son si thekpon longlo seta nitum ke alang tumpen ka chidan je phanle ke thanam kali pusi ninje pon আমি কেইদিন আগতে তেওঁলোকক আহি জনালোঁ দেখিলোঁ যে নহয় ফাৰ্ষ্ট পলাই প্লানটো লৈ আহিছে আমি গম পাওঁ প্লান লৈ অহাৰ পাছতো আমি নাজানো যে ইমান ক্ষতিকাৰক হ'ব তেওঁলোকে যেতিয়া ইয়াৰে গাঁৱৰ ৰাইজে হৈ মিলিহে বোৱাইছে ইয়াত আমি তেওঁলোকক যেতিয়া দেখিলোঁ যে ইমান মানে পলিউশ্যন এনেকুৱা ধোঁৱা এনেকুৱা কি ওলায় এনেকুৱা গোন্ধ ওলায় আমি তেওঁলোকক ক'লোঁ চাওক আপোনালোকে যোনটো এইটো কৰি আছে কৰক আমি ডেভেলপমেণ্ট প্লানৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো মানে বিৰোধিতা নহয় কিন্তু বিৰোধিতা আমি দেখি পাওঁ যে এই বস্তু বহুতখিনি জেগাত গৈ পাইছোঁ আমি বহুত ওখতে বোৱালে কমচে কম ধোঁৱাটো ওপৰত যাব যালে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত কোনো এটা হেম্পাৰ নহয় সেই বুলিহে তেওঁলোকক আমি কৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকক আমি দেখি পালোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ মাজত চেলেঞ্জত আহিছে আমি কিন্তু চেলেঞ্জত যাব বিচৰা নাছিলোঁ ইয়াতে পৰিৱেশৰ ওপৰত বাধা আমি দেখা পাইছোঁ ওচৰে পাঁজৰে যিটো ইয়াৰ পৰা ধোঁৱা ওলায় গেছ ওলায় আৰু যিটো এইটো পাথৰৰ পৰা যিটো ধূলি ওলায় এইটো লাংছ আৰু শ্বাসনলীৰ কাৰণে বহুত ক্ষতিকাৰক গতিকে আমি এইটো আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ কেইদিনমান আগত আহি আমি জনাইছোঁ তেওঁলোকক যে এইটো কিবা ব্যৱস্থা কৰক আপোনালোকে প্ৰদূষণমুক্ত কৰক ইয়াতে ফেক্টৰীটো হ'ব লাগে কিন্তু কিছুমান নিয়ম চৰকাৰে বান্ধি দিছে নিয়মটো মানক bangso kornang ki bipena jok te bok terai rong ara tuma phan paduso jon pindo arlong ke koya dugla pen ami hi pena jok munira tuma che theke wangja phan anta kisundu Environment Act 1986 ateng pen langdam pulote rong rubar lo la pen towar piari along bangke lapusona kor bilong le aja se tame ami hi ke tet alang pong bangke pangtu inang popusi ning che pon renti 1986 or jitu amar ei পৰিৱেশে আইন মতে এই মেইন ৰাস্তাৰ ওচৰ পাজৰে কোনো ইয়াত ফেক্টৰী বহাব নোৱাৰে আৰু এই অঞ্চলত যিমান আপুনি মানুহ হওক বা ইয়াত গৰু আদি অন্যান্য জীৱ দ্ৰব্যসমূহ যি ওচৰ পাজৰে হানি হৈ আছে এই পৰা সদায় দূৰত্ব হ'ব ৰাখিব লাগে যিহেতু যেনেকৈ এই আমাৰ ফেক্টৰী স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত Phelang pipen mohon teron Karbiang Long Live Tang te pini prime time birta ke le pon se kang toni lo